মোৰ দুগৰাকী টিম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বন্ধু মনোজ তিৱাৰী, তেখেত স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰো হয় বেংগলৰ, মমতা বেনাৰ্জী মন্ত্ৰীসভাৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ। মই এই চমু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মনোজ তিৱাৰী লগ পাম আৰু লগতে লক্ষীৰতন শুক্লা, এক্স টিম ইণ্ডিয়া ক্ৰিকেটাৰ আৰু এক্স স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ, বৰ্তমান চিফ কোচ বেংগল টীমৰ, দুয়োজন ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ বা পলিটিচিয়ান, তেওঁলোকক লগ পাম। আমি ৰেডিচন ব্লু গৈ আছোঁ এতিয়া বলা, আৰু তাত ভিতৰত মোৰ ফ্ৰেণ্ড মনোজ তিৱাৰী আৰু লক্ষীৰতন শুক্লা দুয়োজনে আছে। বৰ্তমান সময়ত আমি গৈ আছোঁ জেনিছা খোৱা। লগ পাবা, কেনেকুৱা লাগিব? বহুত ভাল লাগিব। এঞ্জেল ভাল লাগিব। হয়, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমি ভিতৰত গৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিম, কথা পাতিম মনোজ তিৱাৰী আৰু লক্ষীৰতন শুক্লাৰ লগত। আজি আমাৰ অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত আহিছে বেংগলৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ আৰু টিম ইণ্ডিয়াৰ এক্স ক্ৰিকেটাৰ আৰু ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ বেংগল টীমৰ কেপ্টেইন, আৰু অসমৰ লগত জিকিছে আৰু তেখেতে চেঞ্চুৰী মাৰিছে 100। খুব ভাল লাগিছে আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন। थैंक यू थैंक यू आपने सेंचुरी लगाया है गुवाहाटी में और मैच जीता है बेंगलोर का। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जरीशा, ये मेरा लड़की है अभी, वो नेशनल खेल के आया है अपने MP। Congratulations, all the very best. See, I will only suggest you should have self-belief inside you, okay? And have proper discipline and learn from your mistakes. Always look to learn. Last game, if you have lost to Andhra, but see the positive side, you have beaten to Bengal and one other state, Chhattisgarh. So those are the positives. You should be proud of that. And why you have lost against Andhra, you have to analyze yourself. So if you become your own coach at a very early age, no, then you will improve massively. It will take a little bit of time, journey, but if you become your own coach, learning from your mistakes, then eventually you'll get to the peak and your dreams will be come true. And always believe in yourself, no matter what other people say. कुछ भी बोलता है ना, एकदम सुनने का नहीं, मतलब give respect to them, listen to their advice, but do what your heart says all the time. Okay? God bless you, all the very best. Take care. মোৰ বন্ধু লক্ষীৰতন শুক্লা চিনাই কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। তেখেত টিম ইণ্ডিয়াৰ এক্স ক্ৰিকেটাৰ আৰু স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ আছিলে ইয়াৰ আগৰ পৰা। এতিয়া চিফ কোচ বেংগল টীমৰ। আজি এগেইনষ্ট আসাম জিকিছে। কংগ্ৰেচুলেশ্যন। ये हमारा माय ब्रदर, असमीज, लॉन्ग टाइम ब्रदर, असमीज विपुल भाई। ये कार्बी ये हमको पता है, कार्बी आंगन का पोहो बोलते हैं। यस, इसके पहले भी आपने एक बार पहनाया है। थैंक यू सो मच विपुल भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आई होप कि यू आर डूइंग सो मच फॉर आसाम। हमको पहले से पता था आप बहुत आसाम के लिए बहुत सोचते हैं, और आने वाले समय में भी आप बहुत अच्छा करेंगे आसाम के लिए। आई हैव ऑल फेथ ऑन यू, ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू। हाय, दिस इज जेनिसा विपुल, माय फ्रेंड्स डॉटर, और बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलती है और इंडिया में 45th रैंक है आपका। और अभी आप नोएडा में रहती हैं और बहुत अच्छा कर रही है। और आई होप एंड आई प्रे टू गॉड दैट यू विल रॉक एंड रोल, और आप सबको हराइए और आप बहुत अच्छा करिए लाइफ में, बिकॉज स्पोर्ट्स से अच्छा लाइफ और कुछ हो नहीं सकता है। फ्रॉम दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स लाइक माई ब्रदर विपुल, आप सब अपने बच्चों को प्लीज, कोई भी स्पोर्ट्स हो, लेकिन स्पोर्ट्स में प्लीज बहुत जरूर डालिए, बिकॉज स्पोर्ट्स से अच्छा कुछ होता नहीं है। ऑब्वियसली स्टडी इज इंपॉर्टेंट, बट स्पोर्ट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फ्यूचर। लक्ष्मी भाई, स्कूल क्या एडवाइस करेगा जेनिसा को? कुछ नहीं, अच्छा खेलने के लिए। जेनिसा हमको एडवाइस करेगा। जेनिसा प्लीज एडवाइस मी, व्हाट शुड आई डू विद माय बंगाल टीम? या प्लीज प्लीज। You should work hard. Okay, we should work hard. Okay. Second, And you should believe in yourself. we should believe in ourselves. Very good. And
I think this is the best gift ever I received by small girl. Once again बहुत बहुत मेरे दोस्त विपिल को बधाई हो और आप दोनों बिटिया बहुत अच्छा करें. 2 sisters will rock in future. All the best to you also. Thank you. God bless. थैंक यू. पिनी सर वाह बहुत अच्छा है एकदम पूरा टेस्ट मैच करता है. All the best. थैंक यू. খুব ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ এঞ্জেল জেনি যথেষ্ট উৎসাহিত হ'ল. মনোজ তিৱাৰী স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ, আমাৰ ইয়াতেতো কাজিয়া হ'ল হয় যে এজন স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰক আউট কৰি লক্ষী ৰতনক আউট কৰি মনোজ তিৱাৰী স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ হ'ল. কিন্তু দুয়োজনে একেলগে আছে আৰু আমাক মাতিছে, আমি আহিলোঁ. জেনিছা কিমান ধুনীয়াকৈ দুয়োজন প্লেয়াৰে পৰামৰ্শ দিছে আৰু মোক এইটো গিফ্ট দিছে. মই যাওঁতে টুপি নিপিন্ধাকৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া বেংগলত লিখিছে CAB. বেংগলৰ কেপ পালোঁ, এটা উপহাৰ, খুব ভাল লাগিলে. সিদিনা মোক সুনীল যোশীও এটা কেপ দিছিলে পাঞ্জাৱ কিংছ 11 পাঞ্জাৱৰ. গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ যে কেনেকৈ মনোজ তিৱাৰীক পালোঁ, মনোজ তিৱাৰীয়ে জেনিছাক কি পৰামৰ্শ দিলে, তাৰপিছত লক্ষীৰতন শুক্লাক লগত কি ধেমালি কৰিলে জেনিছা এঞ্জেলে, গোটেইখিনি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱালোঁ. থেংক ইউ. আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সকলোৱে দেখিব যে অসমৰ প্ৰতি লক্ষীৰতন শুক্লা বা আমাৰ প্ৰতি কি সন্মান, অসমৰ প্ৰতি কি মৰম লক্ষীৰতন শুক্লা আৰু মনোজ তিৱাৰী. থেংক ইউ.